Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Tayo tayon iruking ebasa. Dito yung pagkasalitaan ni Jennifer nga napakuluan panakawara-wara. Anat panakawara-wara. Dagiti na assemble mawara-wara. Dagiti na bukel na umong mawara-wara. Kasla kung nagsagad ka, agumong ka ng mawara-wara. Asinot mang wara-wara. Angin, wano ada tao nga mangiranta, mawara-wara. Dagiti nang ka urnusen. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi nga saan ngagpapada ti biag dagiti tao wano parswal iti lubong. Apay nga min? Adda na kurapay, adda kalkalengan na, adda na baknang, adda matagiti subra, ti kinabaknang na. Adda dagiti na urnos ti pamilya na, adda matagiti na gulo, ken nariribok. Apay nga ta? No pa'y adda matagiti talaga nga naragsak, tay kunada nga perfect family. May perfect ba? Ngam sa bagay Manong Nemi, uwain sa bagay. Pacheck nga awan ti makuna nga perpekto dito yung lubong nilaing Apo Diyos. Nga Apo Diyos nga iso iti kababilgan iti amin-amin. Wen, gabata iso nga rod ti mangiturturong ti biyag ti tunggal may sa kada tayo. May segment kada kita agbuibuya, Manong Nemi, iti dito yung programa. Kahit sabi ko may kari, dito nga surat nga maipatangatang, maiburay mat ka dito nga programa, tira Manong Nemi. Kanagyaman naglaunay, iti panang ngibasam, iti panakaikari dito nga pagkasalita. Yung sakbay ti amin, numampay di dito mga surat kabang mangin ko nga saan da kumap kablao. Pam ka diya, nasakti kumablao, ken ka nga mangtidbiyag ka dito nga kanagiti pagkasalitaan. Kasi naman dahil nagdipatag nga agbibuya ka dito nga programa, naragsak din tayo panagbibuya. At sabi ko adamat maipay ko nga andal ken pagsarmingan ti biag, kada gitoy nga inakmat basa nga pakasalitaan ti biag ko. Wan Manong Nemi, kat kasla, nulagipek ti amin kasla, idilaing kalman. Nga, buo pa'y laeng Manong Nemi ti pamilyami. Adda ni tatang, adda ni nanang, adda ak nga kakaiso ng anak da. Bugbog to nga klay nga anak Manong. Nga dito ko mantigapunan no apay nga kunak nga saan ko mga mora. No pa'y madlaw ko ti medyo saan nga nasyat nga panaglangen dagiti rakkel ko. Ti ayan ti problema ket ni nanang Manong. Gabutan na lang nga sumasao, sumanao. Kaya man nagreklamo ni nanang Manong. Numanen ungtan na ni tatang ako na, Makao matikas ito nga biyag, puro rigat, ti paspasaran.
Sampay nga makapagsida na tao itinaimas sa saya. Nagsalo ka kabat kami na sa tor. Tapno sumayat kumamati ba nagbiyak tayo? Kuna naman nung. Kat siyempre, sumangbat tumat ni tatang ako na gananos ka kadi Shelly, bakit? Salsal datak mat agagatak mat, kas makitam. Harig na sa anak agina na. No agapuwak iti talon, mapanak pelag pasada tricycle. Imbag ata, adda iti kalugaran tayo nga naayat nga adamang titi pasadak iti tricycle da. Doon no saan, mapanag iti karayan, konforme ati mapangko kemelan, ya, konforme ati makemkemel ko. Isupay nga malibre nga sidain tayo. Sanak man nga, agsarsar din ka trabaho. Aramidak mat ti amin, uray madmadi ti magbagik, pilitek tapno awalaing ti masasaom, bakit? Manong namingim saan tumadatang nga agsardeng ni nanang nga sao. Tumanabutob nga tumanabutob. Kaslasan nga kompleto ti aldaw na no saan nga agsao. Pagpihan na manong naming saan nga tutupan ni tatang. Wan, saan nga tutupan? Pamaranan ng tulatan ti agan aludoy nga pumanaw no kasta nga rugyanin ti inak tag sermon manong nami. Sao nga sao at nga bakbakitan. Ako ba't nga may tultulong na kung kunak tinakam ko ubingak pala edi manong. Napya kumamat no saan nga sadot ni nanang manong. Sa nga pulo idin titawan ko kat maawat akong dagiti mapaspasamak. Saan nga kontento manong nemi ni nanang ti adda nga biyag nga maipaay kada kami ni tatang. Di namat lang harod kayat nga tulungan. Nga kumporme kumamat iti mabalin na nga irapin nga trabaho. Nga mabalin na kumamat nga pangwartaan. Wan, tanong kasta nga nalpasan na kiti trabaho na dito balay manon nemi agid iddan taon nga agmalmalam uno saan manong nemi no adda mayra na kwartana mapan makitong it nakaw tutong itera ni nanang ko wan manong saan tumatlat ang dildilawan ni tatang at apno sandalayang agapa manong. Ito na minsan nga mangmangan kami iti pangrabii manong nemi. Wan, mangrabrabii kami. Na kami suot ni nanang. Sus, nagimaskid din nga siluan na bisuot na. Ay, mismisootan na ti grasya, manong nemi. Amok lata, nus anyaman ng ti bakay gapo. Gapot agsida kami manen manong nemi ti saluyot, ken marunggay, nga damat kadisagpaw na ang babasit nga naprito nga tilapia nga nakamulan ni tatang sa jakarayan. Apo nagkimas saluyot kan marunggay na sagpawan ti naprito nga babatit nga tilapia. Nagkimas, sabi ka di misuutan ni nanang mo Sipsiputak ni nanang manong. Nakamisuot. Wan pirit-piritan natin na po'y saan mo't lang isubo. Saan namat lang nga subo, aging kang kinunat. Pirit-piritan natin na po. Kung naman na, nakam na ito, bakbakatan ito. Mangan kayo nang. Mangan kayo, kunak. Nagimas dati si Dente, no? Kinitanak niya nang sanak kinusilapan. Di ako nagtagtagari. Tamangan na siya, ti pangibuntunan, surun na. Di ako maawatan ni nanang manong. Uwan. Nakaimimas ti sidain, nakamisuot ka di. So, kanya kang maawatan. Naibasagapsep, itinaganus apanunot ko ti madi nga ugali ni nanang. Kaslaubing agpapauyo no saan nga mapagustuhan. Uno, saan nga mapasanguan ti naimas nga masida. Un manong, baliktad manong. Saan nga di nga siyak kumati rombeng agpili ti sidain, ta siyak ti ubing. Nga siya kumantag pauyo, nga siya kumantag kami suot, siya kumantag binimirogrok. Ngayon saan? Taninanang matabakbakitan manong nagpapauyo.
Saan matkidi akang kanayon manong naming alat nating laing ti si dami, pasaray mat gumatang ni tatang ti karne, wano ikan, no kastang adda nawadwad nga mapasadaan na. Ta syempre, bingay-bingayan ng tumut timatgadan na. Gumatang ti bagas, kape, asukar, gatas, kada sabon, kanda dumapay nga sa pulad mi. Kastamat ti allowance ko nga panagbasa manong naming. Ngem di kita manong nemi ket kasla saan nga makikita ni nanang tikas tangararamidan ni tatang. Diyan mo, noon niya ti mapagpam, no, diyan mo noon niya ti panagpampanunot na. Tas laing nga bukod na nga bagi, tinapatid kang kwa na manong. No apigid dia, nga isot nagbaling nga ina. Diyos ko. Idi may isang aldaw manon nemi kasangsangpet ko nga nagkapo di eskwela. Idi mangik ko iti pagsarsaritaan na ginirakel ko. Nangik ko na ni nanang. Hoo! Sator! Agabrudak. Ana? Agabrudak ko na. At agrek-rekrot ti mapan nagtrabaho jay Saudi. Kita sa dinungor ti pangalaan tayo ti gastusan tayo kwarta. Bakit? Alaman? Kaya nagremedyo ka. Ha? Ipamuspusan ta. Di mo tadatawid mo nga daga. Ha? Huwag natatawid ko nga daga. Isogar ti taltalunan. Kiti saldata pa lang nga. Anya? Ay, saan nga mabalin na? Saan nga mabalin? Sa ili bakit kakaiso na nga tawid ko na ijay. Kiniso ti pangalalaan tayo. Iti pagbiag tayo. Pangalalaan tayo. Kada iti dadumang kasapulan tayo. Iso nga saan nga mabalin nga isaldak. Saan nga mabalin ti pampanunutem seli. Kita sa kaindan tumat lang. Paman nga adakton sa Saudi. Nakatangtang. Nakabudbudal takutak mo. Isaldata sa ito yung adakton sa Saudi. Di sa kain naman lang sagos. Isaldata. Agagagara mong may. Diyak ka di maawatan ti kahit ko sa wan. Nana, di mo ka di maawatan ti kahit ko sa wan kung isaldata di tawid mo at alon. Tayo ito na adakon sa Saudi, mangipauitak tot pang sakam. Bakit? Awan ti adupay nga reklamo. Sator. Awan ti adupay nga ngem. No kunak nga saldata, kiti saldata. Sa nga baleng, binulan akto ngagpawit. Awang pagdanagam. Uray saan kanto nagtrabaho pa. Ha? Suportaran kayo kini Jennifer nga anak ta. Dahil tangamin kayo, tawan ngamin pulos na ambisyon mo, tibiyag. Iso nga ngastoy lata nga saan nga makalungaw. Ay, apo ya. Ngam talagang nasaan kumakayat ni Tatang Manong. Saan la ko nga mabalin sa eli bakit tadyak kayat nga mapukaw ti isang gabasit nga tawid ko adaga. Nakapagpatigdata nga daga. No talaga nga kayat mo taga abroad, umutang talaingin. Ha? Diyak kayat ti umutang ta sigurado nga dakil ti interest na. Mamayat ni salnata ti talon, ta saan nga mapurusyentuan. Nakasimsimble sa tur. O sarap ka dito, utak mo Puna nga minin no, api nga sikat na asawa nga ang pulos ambisyon mo. Manong nemi sana nga nagtagtaga rin ni Tatang. Amo na nga din na mabolsong sing ti bagayatan ni Nanang Gabutala Turay ket kasta nga ron tinapasamak. Naisalda ti kakaiso na nga taltalunan ni Tatang. Ket iso tinaramat ni Nanang nga nang ipagnakarag iti papeles na nga nag-abroad ket kalpasan ti 3 nga bulan. Impakaam muna nga agplaiten. Wan manong nemi. Mapanin ni Nanang sa Saudi. Kalidag pakada manong. Tsak man maawatan. Nuan niya ti marikrik ni Tatang. Idireta nga panagpakada ni Nanang. Pampanunutan na nga ta. Ngawan ton ti kaidana. Ditan samad agkakaid. San samad lang paiyakwa ni Nanang no kasta nga damay ni Tatang nga kwarta. Manong nemi,
Oray siyak met. Oray maditi ugali ni nanang. Kasla kayat kong ikawid. Nagarubos na kiti luhak manong nemikit inarakop ko ni nanang. Nanang, di kag sangit akasta Jennifer. Para matlaing keng kano apay nga matayuak. Ha? Kapata siyak tad ambisyon na tao mo't ambisyon tamam. Ha? Talaga kadi nga pumano kayo, mama. Kituin. Ha? Saan kang sangit akasta? Hanggang sangit ko nak ne. Lipakin ka ne. Sabi ko, lipakin nak nanang. Nagangilang nga may kawak Taawang kanton. May kawak to. Ano pa kay kawaam. Iyawan ton di mangmangig ko nga sao. Isiklo ko kang ubingan. Katuin. Para madlaking ka no, apay nga matayoak. Kahit kang tinapintas ng masakmayan, Jennifer. Adara pa ko itibiyag. Kahit ko magunod, isong ang gabrudak. Ha? Dardaras tayo nga bumaknang, nga makornong. May kawak to kunak mo. Kanayon to nga, kaililiw ka nang. Taorin no, naling ka nga sumao. Kadagtab na nabutob, kasla, isunto na kita, ti kailo ko, manggag ka na kayo. Ay, saan ka man? Basta, saan nga bali, balasan ko, ha? Kanayo nga nagtungo-tungo tawag, gumatang akto ni ti cellphone mo. Into nagpawitak. Gan-anos kayo, ha? Kasapulan lang ang sto, di ba? Masama ka na ko. Takunakon, siya tadambisyon na, awang kintatang mo. Ha? Kasapulan lang ti sakripisyo. Tapno sumaya at tibiyag tayo. Inagpakadamat ni nanang kinitatang manong na minakin narakop da. Nasiputak ti managluwa ti amak, ket kunana. Agananad ka sa jay, bakit? Di mo babayan ti magim. Nangruna kita do di kiti madamdamag nga mamalmaltato nga babaunin. Nangruna sa dya Middle East. Dahil ako man tigapuna nga saan ka nga palubusan. Ay, kail-iliw na kanto. Agas ko na ti anak mo. Nangruna ka dahil ti paragsasaom. Uy. Dahil tando ti kailiw mi ka. Ti panagsasaom. Nala, lustunan. Uwan manong nemi kasta nga rin tinapasama. Buo kami. Ngam umadayo ni nanang. Gapo nga rin tirigat ti panagpiyag. Hindi ka awanin ni nanang talaga nga naikawa kami kinitatang manong. Awanin ti mangmangigmi agong umat. Ken sao nga sao. Nakaul-uli makan dito balay. Ket gapo tao maten ti talunin ni tatang. Impamaisanan ti nagpasada ti tricycle para ti allowance mi. Nga agama manong naming. Numanen, ipalagip ni tatang manunemi kininanang nukasta nga tumawag. Tinakasalda nga talon mi. Wen, bakit? Mangipawit ka na ati pang sakatay ti talon. Iti kasta kat mapasublik mat lang kanyak ti talon, ha? Wen mat katawan nga na. Wen danag. Wen mat nga wen ni nanang manong. Ngimidag angay. Kwa, into sumang pataklangan. Ana? Imagamitin nga mangipawit ka tibang sakata. Saan nga mabaling saan nga masalda? Awan no masaka. Agsipot ta. Adda. Ay susapo. Ang mga no, agbalinton nga salda gatang. Awan ti bagdanagam sa tor. Into sumang pataklangan. Allah. Kastamot pen manong naimi ti bagbaga ni nanang. Intun panagawid na kanulaengan. Intun malpasan ti kontrata na. No pe kasta manong naimi mangnamnama kami ti panagawid na iti dayta nga panakalpasan ti kontrata na.
Ngaman niya na panakadismaya mi manong. Idi ta kakaisun ng timawag ni nanang ngamin baga din nga saan nga makaawid ka ta in-extend na ti kontrata na. Iti another 2 years. Nakaw. Ngayon madimad nga rin agpapawit manong. Tirason na saan ka no nga palubusan dagiti amo na nga rumwar. Awan ka no titadda nga day off na. Saan mi nga amo manong namin yung pudno dagita nga ibagbaga ni nanang. Paunay matindi kas ti manong. Nagado nga rason kan pambar ni nanang apay nga rod nga saan matlahingan nga agawid. Apay pailahing nga i-extend na ti kontrata na iti sabali manan nga duwa nga tawen no pudno nga na-istrikto ken saan nga parparwaren dagiti amo na. Apay nga tamano. Paunay matin nga ulpit ken kinadakis nga ina ken asawa da ito. Ngawang nga rin tinaramidan mi kininanang manong na imuno kinitatang awan tinaramidan mi kinitatang iti dahit nga desisyon ni nanang. No pinasakit tinakem ko. Gabot iti dahit nga tawen kit isukuman ti panagraduar ko ti elementarya kit namnamaik nga isukuman ti mangabay kanyak nga isumit manong naming. Ngam ni tatang tinangabay kanyak. Iti dahit nga aldaw manong naming tinawagan nak ni nanang. Agsursuri. Agsursuri ti din na panakatendar ti panagturpos ko. Karina idi nga ipawitan na. Nabayagan ng Karina nga katangan na ti cellphone ko. Ta iso ti ano, ti regalo na kanyak. Karina pa'y nga ipay na itan ti parang sa kami ti salda nga taltalon. Nang namnama kami kinintatang, nagururay kami manong. Ngem di pulusan na tinungpal. Talumat layangan nga tawen tinapalabas man. Mas daw kami. Talumat layangan tawen tinapalabas. Ngem kaskas di manong nemi. Nga saan nga tinungpal ni nanang ti Karina. Iti may nga malam isa sangpat ni tatang nga nagapo nga nagpasada. Madlaw ko naliday manong. Tang. Abe kas na tinangayong si Mang Pet. Naliday kayo. Nakitak pa ng tumtumram di kitiluhayo. Anak. Tang, apay. Adadakis ka din napasamak. Adakadidakis ka damag. Anak. Isumadlagay ang saan ko nga santang matawagan pa ni nanang mo. Kan santa na makontak. Gabuta. Gabutan niya tang. Ha? Manong name dito'y ko nga naimatangan nasaksyan ti panagarubos ti kitiluwa ni tatang. Tang, apay. Dakas ka na pasama ka ni nanang? Abi kas talangin ti panagsangit yo. Awan ti dakas ka na pasama kay kuha nanak. Gana nga rod. Awan ti dakas ka na pasama ti inam. Kaya mata ka nun sa bali nga kakapkabalay na sa Saudi. Anya? Insukat na kon. Insukat na tantiya. Ti inamanak. Manong na minaklata kiti kasta nga naamuak. Sigun kinitatang adda kano amamu na nga si Mang Pet manipot sa Saudi nga makamam mo kani nanang. Kani istorya na ti kaadda kanon ti sabali nga lalaki ti biyak ni nanang. Tsaka mawatan ti riknak manong nemi. Tsaka mawatan ti riknak iti kasta nga naamuak nga naramid ti inak. Awan ti makarawak ng isong bat kinitatang ngim kinunaklatan. Anyang arutang. No iso ti kinayat nanang ngay naramin awan ti babalintaang. Adayo tamit kang kuhana. Ngayam na sakit.
Nasakit, Jennifer, anak. Nakasaksakit. Tapos nga naramid, tinam, tinangisukat kaniya. Tapos nga liliputan na. Kinunanay ti sakbay nga pimanaw, nga sanak, nga agbabae. Ngimisumat tinaglalaki. Narukop ni nanang mo, anak. Narukop. Naibuyog ka kiti kasta parang sangit ni tatang manunemi. Diba, anyon nang ni sumanday dito pakaragsakan ni nanang babaan yun, palubusan yun, palubusan tan. Sa gaba ni tatang, agbiag ta, uri awan ni nanang. Agbiag ta, kanagragsak ta. Manong nemi kaya di matlang kanito kat maawata ko noan niya, ti imapay kaniyak arik na itikas dyan nga naramid ni nanang. Adan rimusing agura dito'y kabarukong ko para keng kuana. 13 edin titawin ko. Ket nan anayen, abaawatak dagiti pasamak man. Buwan. Amokon ti gumura, amokon ti masaktan, amokon manunemi, ti mangimula iti sakit tinakem. Ket gapo ti kasta ngay naramid ti inak, inkarik iti bagik. Kastamat nga inkarik kiti tatang na. Ngaramid ti amin na kamailak, tapdo makapagturpusak iti panagadal ko. Gunudik dagiti rapap ko iti kasta, ket may pakita nga uri awan day nga bakit. Wen, gunudik dagiti rapap ko iti baet ti kinang panagbaybaya kata kami ni nanang. Ipakita kani panagnek ko. Ngagbaligyak ore awan ti tulong day nga ina. Ket kinunak kini tatang manunaming agan anus, pagbasain nak aging gama kapagturpusak. Manigpod mo't idin manunami saan min ngalinaglagipay ni nanang. Linipat min, imbilang mi pagidin nga natayan manong, nga nabayagan nga dimaga. No pa'y sana kas karina manunay may mapunas ti sakit ken sa ngem paay kada kami tinaulpit nga ina. No manen makitak ni tatang piman ngagluluwa, no manen masang petak nga nabartek, ngem binabay aklaeng, agsipod ta maawatak ti marikrik na. Pagpihan na manunay may pagpintasan na, sana pulos ngagliway kadagiti obligasyon na, inaldaw lata nga mapanagpasada, idinto tasyak, impas na kumatinagadal. Aging gasa nga napupuutan ti panaglabas ti panawan, dimteng ti panagturpos ko, iti high school. Agkulay hakton, manong nemi, kinasaritak ni tatang. Tang, Jennifer anak. Ay, nakalaplap sa telak ko Balasang ka anak. Uray, apay. Ado da kita agar-aram kanyak, usto kay tang, nanalapsatak. Ngimawon pagdaragan nyo, tawan ti sabaling nga pamaysak, no saan nga ti panagbasak. Ngam ti saludsud. Super saludsud. Saludsud. Ano ti saludsud? Kabailanda ka di nga magbasahan ti college? Baka numarigatan kay tang. Sana ka marigatan, anak. Ang problema, siksika lang, duduata. Kabailak. Kasi tingkarig kang kapagadalan ka, Jennifer, aging ka makapagturpos ka ti kolehyo. No kasapulan nga dublek, triplek, tagtrabaho ka taramidak. Nagyaman na ka na kayo, tatang. Buwan manong nemi nakitak ti gaget, nasged nga tarigagay ni tatang amang paadal kanya. Nagyaman na keng kuwana itilaksid iti amin kit dinakpulos binaybayan.
No sabsabali laing nga ama manong na minalabit nga barbartek lata kuman. Gabot ti sakit tinakim na itinaramit ti inak ket nabaybay anak kuman. Ngem sabali ni tatang manong. Sabali ni tatang sator. Nilakay sator manong. Talagang impaay na ti responsibilidad na kanyak. Marignak nga dadapi kidi nga panangipateg na kanyak manong. Saan nga samiren tirigat, mapaadal ken na may kanaklaeng itinapintas nga masakbayan manong. Uwan. Naginrolak nga rod, itinangalak ti kursong accountancy. Dito yung impasnek ko tinagbasa, kaya impasnek man di tatang manong name itinagpasada. Doble-doble pa yan. Uwan. No daduma manong name kat talagang agpasada itirabi, ag kontraksyon iti aldaw. Pasara dya ako napuputan nga, subangpet. Dandali saan nga ginana. Yaw awak lang agsakit ni tatang. Tang, ginana kay mat. Ay, anak. Anak ang baybayan na po Diyos. Saan na tayo baybayan na po Diyos? Adayo ti sakit kanya. Agtawan ako ni ti third year college, agtawan ak idin ti 18, manong name adak idin ti third year college, 18 kon. Wine, nananayo ko ng balasan kit gabutam. At dapat ikikotak nga lapsat ken kinapinta sa kunada. Ado talaga tiket agar-arim kanya ken awang pulos ting kasok kadakwada. Gabutan nakakonsentrate ak iti panagbasak. Awan sa bali kapatgan kanyak no saan nga ti panagadal ko. Kahit ko matungpal dagiti napahap ko, ken kahit ko nga agbunga dagiti adu nga rigat ken sakripisyo ni tatang kanya. Yung adamad lataman nung name dagiti makulit nga lalaki. Makulit da. Uwan manong. Tsak pala kayat kunak nga makulit da. Uwan. Saan da kasardangan manong name. Sumabat-sabat. May sa kadakwada ni Jerry. Numanen umay nakpasyari ni balay mi ket idarirag ng ti panagayat ni Jerry. Uwan anak ti kapitan iti lugar mi ni Jerry. Kanada mabalinda manong. Jennifer, please. Jerry, ayan namin anong yung bagakeng ka. Nga, Jack pa kayat. Jack pa kayat ito mangsango kinayat. Iman mo pala papilit. Anyatan mo, baka no, kayat mo itan. May mesa ti saok, Jerry. Jack pa kayat ti maki-boyfriend. Agbasak, agturpusak pa lang. Kahit no, danto, natalgad nga trabahon, isuntun panunot ko iti nga banag. Nga mabalin mo ba't nga erapin na? Ti makiayan-ayat. Agbalin yung inspirasyon mo. Jenny? Uy. Sagang kista. Mga namalukoy na. I love you. Jerry, kahit ko naklangarutin. I'm sorry, Jory. Na? I'm sorry ko nakmet. I'm sorry. Ngem, nangigbumatin di sungbat ko. Nung makauray ka, di aguray ka. Adda na ito ding para iti dayta. Panagadalita. Yoray mo nga dumteng ti ayat ti panahon. Aging gawa nung naming adda ako ni fourth year college. Makatawan laing ngayon nagturbusak ton. Hindi madmadlaw ko. Adda madmadlaw ko kinitatang. Tang? Jennifer anak. Bikas nakumot-kutong kayo. Ana? Kaya aglulusyaw kayo. Daka sa marikrik na yo? Ay, awan na, kawan. Tila madmadlaw mo. Awang gayam, makatawan lang nagturpos kanto anak. Madlaw ko ngayon, awan nyo, madamdamagi ka. Tatang, palubos ni Apo Diyos at turpusak to, nagyaman at ado nga anos kan sakripisyo kanyak. Amok no kasano tirigat yung mangisaksakat ti panagbasak, nga maguri ka. Ti salon at mos, dinak pakadanagan. Kanagyaman at tatang, kagayaman kanya kanak. Gabata pagrebengag ti mangpaadal ken ka. Ti lang ti babaling kung may patawid ken ka. Wine? Nangro na ito no. Ito no. Ito na nutang. Ito no.
into naawan ako. Ana? Natako na ayo. Naragsakak to laonayin anak no makita ti panagbalikin. Tang, isolahin ti mabalin kong maibatikan ka. Na inaro na yung tunog. Siyak ti mapukaw. Tapay tang. Ada ka di panggipyo nga pumanaw? Panahon da kadimat? Di kahit ko asawan Jennifer anak kita. Into no matayak. Ala! Ano ni tatang tiladag eh? Masasauna. At ayo pa nga mapasamag da ita. Di mo sawan ti kastana. Ti patay kat dumtay nga bigla. Tatang di sawan ti kasta. Tabay da ka ni sakit yo. Tang, diyak kayat nga mapukaw kayo. Nilay bagbagayo. Di yung sawan ti kasta. Saan nga mo ti kasat tayo, anak? Nga mamom? Maragsakak to nung matay nung makita ti panagbalikin. Diyak kayat na kita kay bagbagayo, tatang. Agbiyak kayo pa'y tinapaot. Kayat kumadlaan. Kayat kung tutagserbikan ka. Tapno masubadak ti adong sakripisyo kanya. Ngem timteng ti maysa nga paset ti biyag ko. Paset ti biyag ko manong nemi. Nga nakasaksakit. Nakasasayam. Magabulan laengen agturpusak ton. Nakaragragsakak. Kinagsaydarak unay manong nemi. Nga mangpaspasungat ita na isang sangan nga aldaw iti biyak ko. Mandama manong nemi di practice mi para iti madanin nga graduation mi. Idita, agring ti cellphone ko. Tada, nakagatangak mitla idi manong nemi. Gagangay lang ang cellphone. Ni Uncle Fredo kakabsat ni tatang. Totoong tawag. Sinong bata? Hello, Uncle. Jennifer, balasan ko. Uncle Apay. Umuna ka ko mga dagosan sa hospital. Hospital? Tapay, Uncle. Asinot na yung hospital? Ni tatang mo. Intaray na gitipada na nga tricycle driver kan lahat kanulatan nga naibaltog kad napukaw na tipuot na. Anya? Diyos ko saan? Anya tinapasama kayo ni tatang? Alaw mo na kan sa di hospital. Alawan, sige. Umuna ako. Hindi ako di hospital. Diyos ko. Tiyo ko mga baybayan ni tatang ko. Ispalin niyo ko Ingkarkararag ko marong na imi bayat nga nagturong akong ti ospital. Ni Lula Martina nga ina ni tatang tinadanon ko ang mga banbantay kini tatang. Apamang idimtengang iti ospital manong. Wan. Kit sinaludsod ko nga dakos. No, napasamak ka na niya kasasaad ni tatang manong. Tang, kumusta kayo? Anak, kumusta kayo? Ano ti mating napasamak? Ano nga may tinapasamak ka na kayo? Kalat-latan nga nagulawak. Nga mayatan direk na namawaling ka trumarak kumamit lang idireto ng ospital. Kayot kundi agawid. Namsa nga mabalintang. Di mawaling trumarak ka nga saan na kayo palubusan ti doktor. Nga mawan ti sakit ko awan. Nabano ka klaeng. Iso nga naulawak. Basta di kayo palang ospital lang. Basta po nga makita ka sa kasasadyo. Wain?
Masapul mataming ka na nga siya at maobserbahan ti ka sa sadyo. Narikat ti saan nga mas agsigurado. Diya kahit ganda ka sa papasama ka na kayo tatang. Iso nga paimbag kay kung mga nalaingoin. Naglagipin nyo. Umadanin ti graduation ko. Kitawan ti sa bali nga mangabay kanyak no saan nga kayo tang. Alawan anak. Alawan, alawan. Nga makalawas matlaengen ni tatang ti ospital sa matlaengen nga ibaga ti doktor nga mabalinan ti agawid. Kasano ko mga amin manong nemi nga makaawid kat kasla saan met nga maimbagan. Kumarkarumat manong nemi ti kasasaad na kumapkapsot ken kumutkot tong. No pa'y adu nga agas manong nemi ti maipakpakat ken kuana. Diyak magawidan ti sangit-sangit. Madandanagan na kiti makitkita ka lang nga ken kasasaad ni tatang. Aging ga kinasarita na ti doktor manong nemi nga mangtamtaming ken kuana. Doktor, iha, di ka ko mamabigbigla, iti na ito yung ibagaken ka. Patagkaram direk nam. Doktor, ano kahit ko sawan, nasken nga mamuam ti kinapod no. Nga anya, doktor? Doktor, nagsaw kayo, mabilbilang ti aldaw, ti biyag, ti amam. Anya? Mabilbilangan. Gabot ti sakit na kanser. Kanser? Kanser ko na yun, doktor. Sakit ka di maagasan. Leukemia. Cancer of the blood. Manong nemi nakitutak ka naklatag inay tagay baga ti doktor. Kit-kidra ka nagsangsangit. Dad. Sa nga po na tayo, doktor. Awan ti sakit ni tatang ko, kanser. Awan. Imiso na ito tipod no, iha. Amo ka na bayagin na marikrik na ngayon dinayin siguring kaskaso. Sana pulos ka nagpatpatsikap. Wano, saan nga nagpatpadoktor. Nabaybayan ni tatang mo, tibagina. Aging kakimaro. Kahit saan nga maghasan pa. Gabutadan is the stage 4. Kahit tilayan milagro nga aramidan ni Apo Diyos ti makaispal kang kuwan. Ladingitan mi ha. Ladingitan mi. Ngam kasta talagang di kasasaad ni tatang mo. Kasla mabriyat ti barokong ko manong nemi. Nang naruna, edi matmatak ni tatang. Bayat nga matmaturog. Apay kastoy. Apay kastoy lagi tigasat nga paay di Diyos kada kami. Basta pinanawan lakam lang aro din ti inami nga dan sa bali nga lalaki di biyag na. Dan sa bali pamilya na kastoy pwede mabasamak kay ni tatang. Anya lang inayat ibas basol mi ti Diyos ta kastoy pati mabasamak ka na kami. Diyak kahit kumatik sangit kabayatan nga matmatak ni tatang. Ngam kasano nga malapdak. Tiba nagarubos na kitiluwak. Idin to dandanin matay. Dandanin mapukaw ko tiba't pati kunay nga ma. Pinatpatak ti may nga dakulap ni tatang manong. Nga oray no matmaturog. Nga oray no dinakmangeg. Kinasarsarita kisuna. Tatang. Tatang. Hindi ka panawan, tang. Titak pa ng pampanawan lumaban kayo. Di palubos ng matay kayo. Biyag kayo pa itap nung makita yun. Ti panagturpos ko. Sikanto ti mga bay. Ken mangkibin kanya nga agbarsa nga umulit yung tablado. Tapos inakawatin ti diploma. Ang isagot ko ken ka, tatang. Tatang nga do tirigat kan sakripisyum kanya. Kayat ko nga masubadaan. Makapagsubadak ken ka. Iso nga pangasim. Sanda ka palawan.
Sanda ka manawan na ang anak. Nandiyan ko noon eh. Agbas pa. Agalas 7 kami nin. Tatang. Uwain manun na imi tiamok ket talaga maturog ni tatang. Kinasasaitak. Tatang, saan kayo nga matmatay? Nga pa saan kayo palubusan? Igawid ka lagi ni tatang. Igawid ka. Nakariing ni tatang. Kat nakita na kang sangsangit. Jennifer anak. Saan kang sangsangit? Si Bibiyaga. Saan pa lang matay? Saan to matay? Di kanto panawan na. Namangarot nagluluha ka. Diluwanda kag sangsangin mo ta kayo mat agsangit kayo mat. Ara ko panak mananak. Huwantang ara ko pan kayo. Dinarakop ko tinakay irot kat mariknak ti panangapros ng tibukot ko. Jennifer anak. Kan kanayon mo ito kumalaglag pa niyang patpatik ka. Unay-unay in advance happy graduation. Iba't patig ka mat unay-unay tatang ko. Sikat ka sa siyaatan nga ama. Nagyaman nagti amin, nagyaman nagtan. Dim tengen ti kaldawan ti graduation ko manong namin tiyakla ko maumatendar tanong mabaling ka tiyak kaya tapanawan ni tatang. Gabo ka nagiti agundaway. Kanda nakakapkapsutan. Diyak pa yan mangig titimak na ngem saan metlang harod nga mabaling nga sa anak nga matendar ti graduation. Nagpakada kini tatang imbagak nga orayan nak. Tanong malpas laki ti graduation kat agawid ak nga sigod. Alas 3 iti malem manunemi. Dandanin malpas ti graduation iti takala at ka nagtibayo ak. Bigla kasla danag parang iti alintataok ti rupa ni tatang. Diyos ko, ay nakita sa wanda ito'y. Dito nga makikita, marikrik-nak. Kanti ka lahat ka pa nagparang ni tatang iti rapaap ko. Manong nemi. Nagsibot na sana ka makaid na manong nemi saan ko na pinalpaspay. Ti graduation. Saan ko na pinalpaspay ti programa manong nemi nagawid ako nga nagdaradradso akong ti ospital. Tapno laing mamuhak noon yan ti kinapudno. Ngam tapno laing mamuhak ti nakasaksakit. Batawanin. Pinanawan ako ni tatang. Tatang. Saan ko nasang patampay ngawang angis ni tatang. Iti mismong kaaldawan ti graduation ko isumit ti ganito nga panakauyosan ti biyag na. Hinagsangsangit hak saor ka tatang. Sang kaningang baga kang urayan nak. Ngam apay nga linibasan nak. Apay tatang. Apay. Dito ka diti regalom kanya kini pa nagturbos ko. Awan ti kaspig na nga sa kahit pa naglandigit. Imbaga kang kasan na kapampanawan ngam apay nga pinanawan na on. Apay tatang. Hindi nga pa itati sa serbi, di ba nagturpos ko? Naawang kamatan. Awang kamatan, tatang ko. Apay matan na pinanaon na. Uwain manong nemi awanan ni tatang. Awanan kat awanan. Talaga nga pinanawan na kun. Anyang harod, di marami dak. No di mangawatan ti kinapudno. Ado nga luwa ti nagarubos kaniyak manong nemi. Iti dayta nga kaawanan ni tatang.
Ni tatang ngayon bilang ko nga iso, iti katatanukan nga ama dito lubong, ngaging iti maudi nga kanito ti biyag na. Kanin parig na, iti pamatag na kanyak nga anak na. Ama nga jak tupulos malipatan, aging gati maudi nga angis ko. Manipod awanin ni tatang manunemi, wen, inawat ko ti kinapod no. Mayan nakipagnaid kanyak ni Lola Martina, isunan, tikad kaduwak iti balay mi. Wan manong nemi nagteka kiti board ket kaasin na po Diyos, nakapasaak, ket nakalalisto manong nemi, nga nakastreka iti trabaho. Addan trabaho, addan na bunga, dagiti ado nga sakripisyo, dagiti tatang ko. Naulimag ka natalnan ti biyag ko, manong nemi addan trabaho, addan pagbiag ko iti bagik. Dua kami kini Lola Martina addan na ornong ko para iti masakbayak. Ket amin dagitoy nga utang ko kanidi tatang. Ken ni Apo Diyos nga iso tinang tartarabay kanya. Ni nanang, awanan ti damag ko ken kuana. Addan tallo nga tawen manipud kaditi apasamak manong nemi. Ken gamot na talaga nga nakauray ni Jerry. Malagip mo ni Jerry manong. Nakauray. Kadi di balbaliw nga umanak pa siya rin tapno ibagana ti I love you kanyak inaklon ko ni Suna. Inapod no naman nun nimi. Iso lang tinakaan anos nga nagururay ni Jerry. Adan may isang anak mi kini Jerry manun nimi. Wen. Kata naragsak kami. Manipod kinakurapay, manipod nagulo nga panagbiag, nagulo nga relasyon, datatang kaninanang. Napasamag madlang manong na nagunod ko ti amin, tinaulimak kinatal na nga biag, nga saan nga panakawara-wara. Nga daw dawat ko dayta, nga sabi ko mata saan tumat na mapasamak ti panagsinami kini Jerry. Saan to ko mga mapasamak, iti panakaisal, saan to ko mga mapasamak, karigiti anak mi, iti napasamak kaniya. Ninanang, ulitek awan apulusan ti damag ko kenkuana. Ni Lola Martina napigsapay lahing nga mangtultulong mga iwan, karigiti talo nga puko na iti tuod. Nukas nga dumteng manunemi ti kasangay, ken death anniversary diti tatang mapan kami ti Campo Santo. Mangyalay, ti talo kandela masindyan, sabong kanda dumapay. Gabatatsak tupulos malipatan ti amak. Iso ti kang rurang nagsakripisyo, anang ipay ti masakbayak. Ngay suman ti nakaipustahan ti biyag na. Ala, baka dadumat lang ata siguro di gidigundaway nga dumteng to, nga umay sumarong karti inak. Inakit inak tulat ta. Nanyan tumanti kasasaad na, nanyan tumanti kidawon na tulong kanya kada kami. Saan kung nga tamat na mabaling nga paayan. Ngaminton ka nga dumteng nga umay kadagpakita ti inak no si bibiyag pa ilang, jakla mo manong. Tilangin panawen ti makaikadeng. Dito nga rut ti pagkasalitaak manong. Agyaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa, kaya sabi ko tadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karigiti padak nga nagbuya. More power to your program manong, and God bless. Toy nga rod agyaman nga pagaya mo, Jennifer. Thank you matking ka, Jennifer. Iting ka pa ng isurat na ti pakasalitaan ti biyag yo, ti biyag mo. Thank you mat kada kita nagbuya, thank you kada kay amin nga sa ngapada.